bazalwane ngangisho bazalwane ukuthi indzaba yekukholwa singamemeta sehlukana but indzaba lesimemetako indzaba yekukholwa lekungibona kusihlanganisile lekungibona kusivuselela ekhaya ezulwini lasiyakhona angithi sanibona bazalwane haleluya bazalwane ngabakhona la ingathina Genesis bazalwane indzaba yekukholwa indzaba lekhona indzaba yemuntu ngamunye nangamunye singeta sihlangane lana sibuthane so but iqiniso lithi indzaba yekukholwa indzaba yangamunye nangamunye noma besingapitana namagama lamnandi sithi sima dynamic sithi ngama dynamic amahle noma ngiliphi igama lesingalisebenzisa but iqiniso lithi ayisiye ngethu sonke kanye kanye indzaba yamunye nangamunye kufana nokuya esibhedlela nje noma singagibela ibhasi sonke noma ikhumbi sonke sise esibhedlela noma eclinic wherever lasiyakhona liqiniso lithi nasifika ngekhathi lesibhedlela sitawuhlala isiyane lela kuyiwa khona baba uyakuwedwa ukubona kube ngona dokotela noma noma mthu leyo demonstration yakusho ukuthi noma singahamba sonke siye ku but liqiniso lithi indzaba yakho wedwa le nawufika ngekhathi esibhedlela awukhuluma indzaba lethi ngekufika indzaba yakho uthi hey emalanga lenyawo lehlupha nawo umuntu uswanya iko semshaya kushisa so indzaba yakho bazalwane indzaba yakho wedwa ayifuni linyenda ayifuni ihlobo ayifuni banga that is why Jesus uthi nangabe umuntu angajaji isiphambano angajaji isiphambano kulandzela uthi akamfanele loyo muntu nesi sizathu kufuneka wena uthathe isiphambano sakho ukhohle ngala masekheleni bakho bonke labakhona ukhohle ngakho kwindzaba yakho nesimakathe wona because semshaya kushisa ukuthi Jesu nangabe umuntu atawuba lenkinga letihlobo takhe afune ihlobo takhe afune batali bakhe afune nobana lo uthi akamfanele unomfanele munye ngiloshiya konke lana ananzele ngathi neGenesis chapter number 12 verse 1 kuphela sibe ukuthi uthini siphakathi nakho lo mfundisi bezelo Genesis chapter wathi ku-Abrahama phuma evendakini nasetihlotsheni takho nasemndenini weyihlo uye evenile ngitakukhombisa lo. Alright. Simakathi uphuma na Abraham uthi Abraham phuma evendakini lakini one number 2 phuma etihlotsheni takho number 3 phuma nasemndenini because uthi simakathe ufuna kumyisa noma ufuna kumyisa endaweni lethile kulethi kulethi ufuna sifunze ngaloko ngokuqala uthi Abraham phuma evenlakeni live nendlela yokunathini emave ngendlela ngendanga uthi South Africa ngendlela ababhubha ngayo lesifika Christmas eswatini ngendlela ababhubha ngayo lesifika Christmas kanjalo naseMozambique abanendlela yabo yokunathini. So uyamyala ke Abraham uthi inkinga lapha Abraham uthi inkinga lapha kunendlela yelive lentanga yothi so angeke ngikhona ukubusisa uma kaphumi lethipho takho lendlela lethekwa ngayo lelive lakini mhlawumbe angeke kusithe ukuthi ubusiseke leyo zawo lokho mina ngifuna ukuthatha kunikise elvensity ngiyayithanda la ndzaba ukuthi alishiwo ukuthi lelive linani kuthiwa live nje tsite nakuthiwa ingo tsite kukhona lokwena ukuthi ibe special kulomuntu but ngeke uthi angeke kunikeze noma ngeke kukhombe lelo live nyalo until uphume evenlakini emaveni ehlukene kungaba live nakhunya ngithi abantu belive uthi Jesu bathi belive bakamfanele uthi abantu belive abanamthanzi ngenxa Jesu so ninga expect ukuthi nani bathanda akhulume mhlawumbe belive lithola ukhuluma ngethimbo mhlawumbe ema-customs noma ngethindlela ema-traditions thimbo live lentanga uthi ke Abraham ngiyabuyala ukuthi phuma kulabo bantu laba kanjalo phuma kule live lenkanjalo because nakuthatha umisa enzaweni thile sanibonani bazalwane inkosi yemsayibusisi uyamyala ke Abraham uthi phuma endlini lakini wesibili namyala ngabo uthi phuma etihlotsheni takini because endzaba yakhola ayisinge ihlobo ayisinge ukuthi sibani ihlobo lelapha ngicela ukubekisa leli hlobo lethi
bangani bakho naba lokuchitha isikhathi nabo naba njengelo kulamalanga akasizi ukuthi lokungalande sikwenda kuthiwa ngesikhathi emakhaya lethingo lokuthinta nabo ngalesikhathi lesusekhaya uthi uNkulunkulu yaAbraham phuma kulabo bantu laba sekihlotsheni takho labantu lokuchitha nabo isikhathi labantu lohlala nabo WhatsApp labantu lohlala nabo ku Facebook wherever la ukitha isikhathi nabo uthi uyacela ukuthi phuma kulabo bantu laba kanjani because ufuna ukubusisa simakade angeke aphele isibusiso sakhe emhlabathini lo ngakalunga angeke aphele isibusiso sakhe eThibini so inga uyacela Abraham uthi Abraham ngifuna ukukhombisa live but ngeke ngimunike le live until uphume kubo labantu labo uyaqhubeka uthi kwendina ngifuna ukukhipha emndenini kungaba ngilekhaya ukhona khona uthi nakhona ngifuna ukukhipha kubo labantu labo because kunethinto lokuthi bona nakunikeza because kunemndeni kunethinto lokuthi bona nakunikeza because kunelehlobo takho letina isithweni yakho wathi ngamanye ingozi ngena kwathiwa ngicela umbuso wezulu yathi ngiyaqela ngicela ukuvelisa kobabe namama wathi Jesu ukhuluma ngamfanele because kuye kweleke intihlobo takhe umndeni wakho because letihlobo ngendlela yekwelathimbo nemndeni esinayo ngendlela endala uthi nakuthosa ihlobo emakhaya athi lungiselela ngesifukana kwawo namanye benza inyanga athi ubethela lapha nabanye balenza imali balenza wona kusebenza wona lapha nabanye balenza thimbo letihlokahlukene ingawe uNkulunkulu uthi la phuma yaAbraham abantu labanjenga lapha nakulunye mfuna sikunabo bazalwane kuthi waphume Abraham hayi yena nalabanye bantu iproblem yethu ukuthi wasipithe thine bese thine sinaphuma nalabanye bantu nakupithe wena emthandazweni sokufuna upithe nabanye bantu kanti bakhona isikhathi ukuthi sihamba sonke siyothandaza bese sibakhona lesikhathi sokuthi kuyokuthandazela ulutho why because simakazi upithe wena kuphela inkosi emsayeni kusisa ngicela sikhuleke ngelivi bazalwane ku-chapter kukhona la ku-chapter 12 ithi bese verse 4 chapter 12 verse 4 ngakho-ke Abraham wahamba ngoba usimakadze abesamtshelile alright lithi iBhayibheli ngakho-ke Abraham wahamba njengoba atsheliwe ngusimakadze ngiyakuthanza ligama Abraham kuthiwa uyaphuma njengoba khulumile esimakadze ukuthi akaphuma kuhle kusinawulivile livi la uNkulunkulu ulele njengoba ashiya ngiyayithanda kwanyalo ngesigaba sifike khona ngesigaba lesi inzaba yaAbraham because Abraham wena livi la simakade nakathi simakade akaphume vele na Abraham uyaphuma kumqobo usesokulivile livi la simakade ubese uyena njengoba nikhulumile asikhubele lothi wahamba naye yakala lidinga yendeka manje Abraham yebo uyaphuma njengoba simakade akhulumile but manje inkinga sokuhamba nalothi because kunebantu lababitela ukuthi bahambe kunebantu abangabitela ukuthi bahambe nangabe ngibitele mhlawumbe ukuthi ngiyoshumayela akusho ukuthi nawe noma umngane wami sekufanele ushumayele kubithe Abraham kwathiwa ngaphuma ekuvela ku ayivenzile lamthembisa lona simakade kakusho ukuthi nalothi because lothi bekumshana wakhe akusho ukuthi beka umshana wakhe naye bafanele ahamba kubeka lothi wahamba naye Abraham abesaneminyaka lengu-75 ubudzala nakasuka eHarani okay uyahamba Abraham nalothi umgodlile ngalaqeleni uhamba naye simakade lesibusiso lasiphethe senele Abraham kuphela asikamneli Abraham nalothi inkinga yakho ukuthi wena ufuna ukuthi nakakubusise anibusise kumalenge kanti lesibusiso angeke siyenzelele nonke ngeke nonke kulesibusiso sebekelwe wena nje kuphela that is why lesithatha awuvakathi ubusiseka kancane noma ngelethimbo uthola kancane ngalendlela mhlawumbe simakade noma ngalendlela lokufuqa ngayo leli sizathu ukuthi noma kunikile simakade ufuna ukusherisha lebantu ngesikhathi lesingakafanele ikuphi inkinga yephuma sonke nemshana wethu qhubeka verse 5
in chapter 40. Verse 5. Abraham wathatha Sarai umkakhe Okay. naLothi. Okay. Abraham wathatha Sarai umkakhe uphuma naye. It's okay. Manje inkinga sokuhamba naLothi. Ikuphi inkinga kuhamba naLothi? naLothi indodana yemnakabo netimpahla tabo lebese batigcugcile netisebenti lebese batithole eHarani bahamba nabo baya eveni laseKhenani. Okay. Bathi kube befike eveni laseKhenani. Alright. Abraham akuthiwa akahamba aphume yena. iBhayibheli lithi uta naLothi. naLothi naye sitshela ukuthi naye uta nebakhe bakhe. Neiva lenza. Abraham kubithwa yena. Naketha uta naLothi. Lothi naketha naye uta nabani? Uta netilwane ta. Ngiyayibona siyaziphosiya khona manje. Sengelisengela lesibusiso kaAbraham. Because the problem lenkulu somthele bantu. Lithi iBhayibheli wetha nakonke labusika nawo kulethi ngaleso sikhathi. Uta netivutha. Nathi tativutha ke bazalwane. Akithi bafana ngeke thiluselele. Sefuna edele belusba. Belusba nabo ngendeka bafuna ukuthi lebantu babo. Bonke labantu sebayahamba kuyibale lithi nelimited. Uyona lesibusiso lesihlaliwe lesingaka. Inkosi yemshayibusisi. Nayi ke problem bazalwane. Akunayo iphashane izelele eBhayibheli. Asibuye nasonke. Nawuthile sonke. Kude wena uNkulunkulu wakho. Awukethi ubazalwane bonke. Gadela-ke uthilungiselela indzaba yakho naNkulunkulu wakho. Sekumnandi bona nasikutheni sizawona esikabele namanje. But iqiniso lithi ude uphana. Ude uNkulunkulu wakho because ukhiphe ekhaya wathi phuma eveni lakini sesihlobeni uye eveni thike solethi simakathi utakusisa. Ngikhulumelela ngoba nesikhathi lapho ukhazi ukuthi umzalwane uyakuyethela. Ungasaqabana nomzalwane kuphela but uqabelela ngoNkulunkulu. Asekubesele futhi. Nakwendeka mhlawumbe ukwazi ukuthi bathandekayo sebayahleka. So uyakwatha wena uyaphuma kwatile bazalwane baba. Malethu bamhlebile. Liqiniso lithi abakakuhleka. Bakhulume ngawo. Sekuthi wena bongekho ngaleso sikhathi. Nakhuluma. Ngeke bazalwane sifune, ngeke thina bazalwane siyekele konke asibofuna wena la ungakho. Nathi nakhuluma ngawo sifuna sithale eqini. Yey ngithi bawuthela abalethu basikhuluma ngawo. No. Sawuphumele ngesikhulume umthetho wesivunyana ukuthi asikhulume. Nganoma ngayini sifuna ukukhuluma ngayo. Ngeke sithi ukuthi wena amagabu awukho kulezaa. Sawuphumela nje singesikhulume. Nangabe utawukhona ke wena ukuthi njalo sinakhuluma ngawo sipithe ukuthi inkinga sabone njalo. But isike isikhathi sijale khuluma. Just friends abathethu sijale khuluma la. Ukhaniswa yini wena? It's because wena ufika la wafuna bamba konke letinto lotafuna ukukhazela. Wafuna bamba bomshana mfane nake wabamba loya nani wabamba loya nani wabesona uhamba naye. Sathi ngithi wasinamkinyo wathi nomuntu beva ngasithuli ngathi uNkulunkulu. Kanti simakatha ngabili Niwe ivela apha enzaba ukuthi uyaphume wena uyeve mthini. Inkosi yemshayibusisi. Asesive kuchapter 13 kuyena Genesis. Kuthi basaqhubeka nelihambo labo kwendeka. Chapter 13 verse number 5. Oh yes. Naye Lothi labehamba naAbraham. Yes. Abesenetimvu netimbuti netinkomo kanye nemndeni wakhe netisebenti takhe. Yo. Ngakho ke lelo live lalingeke lisabenela. Ngakho ke lelo live lalingeke lisabenela. Ngoba timpahla tabo tasetinyenti kangangokuthi Nkosi. babengabe basahlala ndzawonye. Yeah. Nayo inkinga bazalwane. Uthi le live lathembisa lona simakathi. Ngamsilo labantu abaningi. Live lapho wethu. Live lapho ngaleso sikhathi simakathi nakathi tephuma wethu. Tikhona tikhathi bazalwane lapho simakathi about iphuma nemndeni wakho. Ameme ngathi bonke labafuna simakathi abede lapho.
but kunesikhathi njenga ngaphansi kwesimakathi ufuna ukwenza bayakho lenza bayikholo ibe yakho wedwa ungabheki umuntu embi kwakho kube nguye kuphela lithi iBhayibheli lakaphuma Abraham ulanza Lot ukuthi aneThivita lithi iBhayibheli bese baneThivita tinenga kakhulu nathi tathi Thivita ukuthi anebelusi baba bonke sebayidlala abantu sekunenga kakhulu asikhuleke futhi ngoba kwavela kutabana emkhathini webelusi baka-Abrahama nebelusi baka-Lot. Naku-ke kuthanda kakhulu ngifuna sikunake sonke lithi iBhayibheli kwavela kutabana emkhathini webelusi baka-Abrahama nebelusi ba-Lot. Lokabana ukuthi wena umthelela ukuthi ingine kutabane Abrahama naLot. Abatabani ku-Abrahama naLot ngoba bahishene bona bobabili. No. Kuyeke ukuthi belusi ba-Abrahama nebelusi ba-Lot bathi kabanele kodwana le emadlelweni mhlawumbe kusuke ibhuti yaka lomunye yagoza ibhuti yaka lomunye ngapha kwathi kwamloyo sofuna kuyilekelela sofuna kuyigwebela ngale yasiyisume ncabanga lithi iBhayibheli base baqabane nabelusi bona kodwana lithi iBhayibheli izaba yaseyenyuka yinukela kuLot na-Abrahama kwenekani kwavela kutabana emkhathini webelusi baka-Abrahama nebelusi baka-Lot. Ngaleso sikhathi emakhenani nemaPherezi abesahlala kulelo live. Ngakho Abrahama wathi kuLot, "Thine nawe sitihlobo, ngakho-ke akukafanele ukuthi sicabane ngenxa yokucabana kwebelusi bethu." Okay. Uthi mina nawe Lot sitihlobo. Empeleni akufanele ukuthi sicabane ngenxa yebelusi bethu lesinabo leli sizathu baqabane lapha it's because kulalelwe icommand yangalalisiswa ukhulumile simakathi wathi phuma wena wedwa umuntu wafuna phuma nabo bonke lana wathatha ngisho kuLot nabo bonke naLot naye wethu ngemaningini wathi evaletha na mulapho yaphindeka khona nje ngoba simakaze nakapita wena kuphela noma ngawupitela yini noma ngawupitela lapho kusanakushumayela nakapitela kushumayela upite wena umanye ukuthi umngane wakho enganiyena ngakhona kushumayela ngifuna ukuthi ngabe noshumayela nobabili uhle kwalabanye amathini naye wabona nedolobha kana kupite wena simakaze upite wena akapiti konke lokunosokutana. That is why don't for the kabana ingawe nawe utawukila ukipapili endleleni sisi simakaze akamubusisi Abrahama usena ngamnike ithelive because wethulekile nathi le command yasimakaze yebo siyavuma uphumile but akaphumile ngendlela efanele kunanasikhize sithi partial disobedience is total disobedience ulalela kancane noma ke uthatha umsebenzi sisimakaze kancane ufanele ukuthi awalaleli ethola inzaba yakho inzaba yakho wedwa ayisiyo yabantu abanene lithi iBhayibheli uyakabekisa Jesu uthi hey yayibona inzaba yakho nabefika uNkulunkulu noma ngikhanza lebabili ufika thatha munye shilo lo usinakabekisa usinabani uyabakhanza masina ngempokotho ebusika bababili uthi simakathi ngiyafika ngithathe munye ngishilo umuntu because inzaba yomuntu munye ngamunye uphinza bekisa usinakabakhanza basendlini uyafika thathe munye shilo umuntu because inzaba yekhona inzaba yakho kuthi lomunye ubuka njani akusiyo inzaba yakhe inzaba yakho nasimakaze uNkulunkulu wakho kuphela noma ngabe kubonakala ngazuthi awukwesitayile noma lento lento akuvaka zuthi iyadimabetha iyakhipha kulenyeni vele mabroka sekuqaleni ingakho simakaze athi phuma nakulelo lini kuyini khona bazalwane kukhona ukuqiniseka ngethimbo lesingakathiboni ngethimbo lesingakathiboni lemhlawumbe besingathi beside kufakazi yomnganami but bese siyaqiniseka ukuthi ikhona niyayivaneza asikathiboni actually kude lokugana lesingakubeka thina kwethu ukuthi nathi tafela but siqiniseka ukuthi nathi ikhona noma ngamsiphi isizathu nathi lokho sikubika ngokuthi khona
leli tafula lingekho bese ngithi ngiyakholwa ukuthi ngane yona leli tafula. Inkosi msayibusisa. Ngiyakela bazalwane isigijile futhi siqhathile ama-Acts umsebenzi wapostoli chapter number 25 is now verse 17. Acts 25 umsebenzi wapostoli 25 siqale u-17. Bathi kube befike bahlangene lapha angizange ngichithe isikhathi. Wathi kusa ngakusasa ngavele ngahlala esihlalweni sami sekwehluleni. Ngathumela ukuthi ayilethwe lendoda. Basafuna bazalwane asemchaze kancane. Laba gama lawo akhulunywa ngoFestus. Yindoda leyathatha emva kwaFelix. Ikhanza kunesiboshwa impilo laso nguPawulu. Lebe kacabanga ukuthi uSawula ngisho. La ngakhuluma khona ukuthi lapha angizange ngichithe isikhathi. Because wasingafika yena wakhanza kunendoda lesejele. Le bantu labaningi babemethela bathi kufanele ibulawe ifanele inzalo. Lithi iBhayibheli wathi yena Festus akuvume ngomthetho wethu nemaroma. Wekuthi sikophe umuntu noma besibulale umuntu. Angakalitholi ithuba lokuthi atiphendulele kubehluleli babo noma kubamangaleli babo. Ungaleso sizathu uyabhala lapha athi angichithana isikhathi. Ngathi ngithatha le-office nje ngena e-office. Ngavele ngathi ngayilethwe le ndoda. Etafuleni ibuye indzaba yayo uyilalele ngasifunde eShabana 18. Bamangaleli bakhe abambekanga emacala langako ebugelekete njengoba ngangibhekile. Okay. Uthi ngifehlele salweni sami sekwehluleni. Ngabuka ngibona bamangaleli bakhe kakhulu. Uthi ngalendlela lebemtha ngayo kanje bamtshele ngayo. Ngangathi ukuthi bathe ukhuluma thimbo letikula tendini. Uthi ngangathi ukuthi bathe ukhuluma ngokuthi lo muntu usigelekele. Ngangathi ukuthi bathe ukhuluma ngokuthi mhlawumbe lo kuyirepisi. Noma wende lapho nanabu uyagqekeza. Uthi bathi ngavanga ngisho nakunye kwalowo. Yini lakuba? Kodwa basuke baphikisana naye ngenkolo yabo nangendoda lethide lenguJesu leseyafa. Okay. Laqinisa ngayo Pawula ukuthi iyaphila. Okay. Asilalo igama leqinisa. Because ikhona uthathela lapho ukuthi yimbo loqinisa ngayo ukuthi ikhona. Ngisho mabayibona. Wena uthandaza, uthandaza, usawuphuma unenjabulo. Akusho ukuthi sovele uyayibona kanti uthandazela mhlawumbe uqina. Akusho ukuthi nawuqeda nje ukuthi amen ube bhala into ngaphansi. No. Uyaqhubeka nje uthandaze. Ngaba kwesikhathi bese uyakhona. Lokho uma unako uthi uphuma uneqiniseko. Naye indaba yaPawulu ithi iBhayibheli bekaqinisa anesiqiniseko. Uthi Festus lapha akakhuluma, uthi ngathi namfika abakhuluma nje indaba baphikisana nendaba yenkolo. Lithi bebaphikisana ngenkolo yajuda. Sathi ngithi bebaphikisana ukukhulunywa ngale ndoda impilo layo uJesu Kristu. Le ndoda bonke bayavumelana ukuthi ya. But umpostoli Pawulu uyaqinisa ukuthi yonke yafa ephangalo iyaphila. Usebenzisa yini ukukholwa kwakho? Nakatalwa Jesu Pawulu bekangekho. Nakayisiphambanweni Jesu Pawulu bekangekho. Nakayisela ezulwini Jesu Pawulu bekangekho. But namuhla simthola uyaqinisa. Uthi yebo nini noma ngiphikisa ukuthi lo Jesu ukhona uyaphila. Because ukhona kungethi ukuqinisela ngethimbo, lethi ke lo ngathi boni, but ukhona ukuthi selikhona. Uqiniseka ngekhona ngempilo lakho, lingangefiki kuwe, but ukhona ukuthi selikhona. Uqiniseka ngethimbo zithe, noma ngabe yini lokufisa ukuthi khona, ubese usebenzisa khona uyaqiniseka ngakho. Uthi Festus bengathi ukuthi bathe ukukhuluma ngethimbo baphikisana ngendoda zithe. Uthi iBhayibheli nakakhuluma namagama Festus bekaqoqela Agrippa inkosi. Bihlangene bobabili othi selangifika lapha ngathi akunendoda. Ngase ngayilanza ngathi asingene esihlalweni. Uthi ke Agrippa ngiyacela sesimane sihlale phansi silalele nendaba yaPawulu. Laqinisa ngayo ukuthi ingabe yini. Uthi Festus ngifuna ukumthumela le bayomhlubela khona uKesari because ungaphili wathi ufuna indaba yakhe yeKesari.
uthi manje inkinga awuvumi ukuthi ngingabekisa sibosho bese ngisabhali ukuthi sendele uthi ngiyakela ukuthi ungalensise ye Agrippa bese siyabuka ukuthi yini lesingabhala simikise lephesana lithi iBhayibheli lapha unikete ithuba letiphenduleni wathi ngiyabonga Nkosi Agrippa nanonke la ukuthi benekunika ithuba ngiphendulele ngale ndzaba lokukhuluma ngayo lithi iBhayibheli nami waqala wachaza wathi nami ngikhulele eBafarisi ngimntana kwami ngidalwe eBafarisi ngakhula ngefundiswa ngenkolo yeBafarisi uthi nami nomunye lobadingelayo nami nomunye waleliqembu elibethayo leli kumele namhlanje bhekene nabo uthi nami nomunye wabo uthi nami ngisemagunyeni njengoba semagunyeni manje uthi ngimemethela nawo ukuthi angabulawa lithi iBhayibheli uPostoli Paul wathi wakhipha amagama wathi njalo nje nangabe bese kulisikhathi sekhishwa ivoti ukuthi akubulawe umuntu nasedivoro nangabe umgwetshwa likhaya uthi nangabe kufika isikhathi sokuthi lekhona ligwetshwayo kufika isikhathi sokuthi sake kuvota ukuthi liyabulawa uthi uPostoli Paul lami ivoti kandlela ehamba ebhili uthi ngingadinge kuva ukuthi wendele ngeva nje ukuthi ukholwa ngikhipha ivoti lami ngiyamvotela phela ukuthi loyo muntu akabulawa lithi iBhayibheli akadinanga lapho uPostoli Paul lithi bekahamba afike edolobheni abahlukubethe labakholwayo abathingene ngenxa yethumela livangela lithi iBhayibheli bathi nakafika kumafika abashaya waphinda kuceleka incwadi debaphesekute wathi lokho kwendawo ngivakaza ukuthi lababhunyane nawo mancane kakhulu ngidinga ngokuthi nginganiketwa isigebhezana ezide sekuthi ngingahlasela emakhona because kunebazalwane abaniketwa isigebhezana nokuthi baphesekute emakhona nganoma ngangiliphi ibandla kungeneka ukuthi nalapha kunebazalwane labaniketwa isigebhezana ezide sekuthi baphesekute emakhona nangaphandle kweli bandla le ungakwazi ukuthi nangaphandle kunebantu abaniketwa isigebhezana sephesephuthi emakhona kwaku-understand lo ukuthi lo mzalwane kungena njena it's because uniketwe isigebhezane sekuthi lophesephuthi na uthatha wena ulwa naye akahambi kanjani understand ukuthi loyo mthandekayo uphethe isigebhezane sephesephuthi emakhona lithi iBhayibheli bekasinakafika edolobheni abashaye babaneke bazalwane bayilethe inzalo lithi iBhayibheli ngangisuka ngedolobha ngisuka kuwo la bahlupha khona nababalekela ngedolobha nami ngigijima ngibalandzele ngemuva uthi ngibakhanza nalelo dolobha ngifike kubashaya noma bangifika nakhona kulelo dolobha nakhona babelethe inkinga nakhona kuze bashaye futhi phela ngedolobha because noma ungaphuma kwebandlaleni kuye ngedolobha nakune ngathi bana bayiphethe lapha nilethiwe ukuthi baphesephuthi angeke ukusiza kude idolobha la lifike khona Paul kude ibandla lapho lifike khona lephesephuthi so kungona ukuthi uhlale khona la eJerusalem or wherever you are because noma yakuphi uhamba bana baphethe license bahlukubetha imakhona noma ngiphetholopha la kulo kanti lafikile uthi umpostoli Paul namusendleleni eDamascus ngiqhuba wena loyo msebenzi loyo ngathi ngisahamba ngathibana naye uJesu Kristu la mmemetha kuqinisa naye lapho usufika uthi wavela kimi ngathi khanza kuyile ngone phasi lempokolo yakho lithi iBhayibheli kwakhamba umbane womlilo noma ngenda ngasala ngimphumphuthe emananga lakubaba uthi wakhuluma wathi ungihluphela usika khuluma naAgrippa athi Nkosi kamthanza kangawulaleli nombono ngoba kumqoko ukuthi nasewuvile umbono ungavumeli ukuthi wena ungawulaleli uthi umpostoli Paul akamthanza ukuthi ngawulaleli lo mbono uthi Jesu lo ngisinambulala beningathi benendiwa mhlawumbe kungathi kwena Inkosi yasayibusisa so umpostoli Paul nakathola ithuba letithi fela uyakuthi Nkosi Agrippa uthi uyakholwa yini baprofeti uthi ngaleso zakho ukoshiwe lapha but kunazikhona ngikubuza ungathi Agrippa uphinde athakholwe leso sikhathi uthi Nkosi Agrippa ngabe uyakholwa yini baprofeti uyakholwa yini baprofeti letingilozi uthi Agrippa iBhayibheli
wamemeta wathi ufuna kumele uKristu ngesikhathi lesincane kangaka. Uthi umpostoli Paul noma ngabe isikhashana lesincane noma ngabe isikhathi leside. Because you understand umpostoli Paul ukuthi ethi imbewu sihlangela namuhla ingamilile lona. But kimile nakusasa noma ngelanga lilandzelako. Ngingaphethe fikile libhekile ukuthi kunebantu labahlanyela esikoleni imali yathi mabahlanyela abazuze impilo yabo. Abathi noma yamila noma ikuphi but namhla nami imekhona lembewu. Uthi umpostoli Paul noma besiko namuhla noma kungaba isikhathi lesingane noma kungaba isikhathi leside. Uthi ngifisa kwangazuthi ungakholwa ngakho. Uthi nakakhetha emva kwalokho uthi angifisi ukuthi kube nguwe phela wena Agrippa. Bathi nabo bonke labakhona labamvama kulenzalo. Sengathi nabo bangakholwa ngoJesu lekhuluma ngakho. Uthi sengathi nabo bangakholwa ngelizwi lasifakazi. Uzonabekisa Jesu kwenye malanga nakathandaza athi kamthandazeli lapha kuphela ukuthi ubabhile ngithandazela nabo nabanye abatawuva ngasemuva nabatawuva ilizwi lenikhulumela kini because nanisuma lapha nani niyomema nabanye nabo niyabathandazela. Inkosi kusayibusisa uthi eBhayibhelini la Festus wahlaphanela wathi uPaul fuza kakhulu kuyakuhlalisa. Yini lenkolo ikhulumayo because inekhona ngesikhathi babona ngazuthi kuyakuhlalisa. Kepha ngesikhathi kukuhlalisa ngesikhathi bangazuthi kukhona baba. Wawabekisa lo mshumayeli khona la wathi ngesikhathi sebathi udena ngcwele ngesikhathi uNkulunkulu akufuna baba ke la. Ngesikhathi bathi sokudeda holy ngesikhathi uNkulunkulu akufuna baba because ubona baba ukuthi kuphume wena waphuma wonke washiya bonke labakhona. Mule ubona nakufuna kwesimakazi angisho lokuzalana lokwenza lokho ukuthi na uhole sokutawuhamba kanjena sohamba kanje usho sowuvusela abantu haleluya uyavusela ngakawunjani ebhuti kwehlukene lo. Inkosi kusayibusisa siBhayibheli umemete wathi Paul ingathi futhi kakhulu kuyakuhlanganisa fisa kwangazuthi lokholwa uyabona umhlanyako umuntu losinakela thimbo anganaki nomunye ukuthi wenda angabi nenzaba lomunye ukuthi uthini. Uyafanelisa ke lapha uthi ingathi lokukholwa kwakho sekufana nelokuhlanyana. Siyadinga abantu abangakholwa kwangazuthi kuyabahlanganisa bakubona wena lokho abaze bakuthi bathi yini bazathaphelelanga la nawathi ukuthi simakaze ukubithile wathi akuphume vela kuthi nase ihlotsheni uthi akwenda lo because ngeke uthilalele ihlobo takho angeke ubebe labakhuluma utawuva iphimbo lasimakazi. Problem yethu sinaphuma nakulothi siphumele ihlobo lethu siphumele bangani bethu sifune kuhlala kusociety noma sihlale eventide kanti simakazi sewusibithile ukuthi siphume ihlobo lethu siphumele bangani bethu baze bazi basinale khona bazuthi sophethe ngetandla sokhuluma ngazuthi ubambe izulu ngetandla yebo nangibambile kunami. Ithakufake ngalo bazalwane ukuthi siyikhole inkosi kaThimothi ngaphandle kwekubuka lesempilweni noma bangathini bakubone kwabazuthi uyini ngemva lomunye aqoqela lomunye umfana esikolweni uthi uthishela uthetha uyakumangalisa yilanje yena kwenza ukudla kuphethe iBhayibheli uyaphi neBhayibheli ilanje beka